zanlai niin Mayboro khuwa in pakhata tual thana thlen fo na mun mi te soi huai chu Scotland bial nu Madison te chuan an lo tloa mi thilawom to te ruangom na police in an chin chiana chuan Scott chu muin hain selfie vela awan pui viau mai heti la hian Madison in room chan alo fangkual ve thunga pindan pakhat chu thim rupin laitan on nak chuan Ghostface chemtenen haloding rana Madison hatlan cherang le abial panen anin tok thuta athil mu kha lauthong taka shilin Scottan vaen fiange yadua avaen chuan alem robot manga an siam nianga in fiam thu thonan hamang zui chauka anom dun lea Scott chuan thala kwal du wangin pindan shana akalsan chuti lai chuan Madison phone haron ria an chan chuan othum cheng deuh hian zanin hian ithidon haron tia abial panati deranga in ala thu tak lem lawani atha dan tur rap thak tak takin aron soizela Madison in chuan huang reng lo turati in phone da mak abial pa anzon kwal chuan Ghostface sang chia lowin thuamin a hnek thlutopa Scott chu hain phel sok Madison in robot emo anti kha atakan riau thu shilin Scottan unendik levela chuta Ghostface chuan ronman thutin Scott avit tasia siamai Madison in lauthong takin in chung lamapana Ghostface khan haron phap thuai banga norbetin Madison the thaka tumna lama Ghostface chu tathain Madison ceiling lighta hawai tang mana mase ain ban tang reng thailo Madison chu atla thavea Ghostface khan hadel tur taka chemte lo dain athat velea tual thana INLAR takchu Ghostface chuan achuasan main a hal tani aruma teitam ron langin phone a khoi miala chuti lai chuan pona thom ha shetat dimte hian havapan hnaya abial pa ben ron lang thutin aphudeu zok akhuma chuan chen san nei duna thom shia in ben khuma tangin halet thatopa teitaminu Sydney in kongka ron hong ben chu in atangin achua tir ngala afanu hazil le luam nu chuan tukver kal sakin kongka security court mangin halok le veka apasal police officer ni bok mark kianga thamuang takin hamuthei chawani atu ka teitam te chung kwa chu mani na thewa kal turin anin siam hluma teitam chuan kolesa anu hak thin jacket ron ha tin anun arem ti chi alova mase afanulung oina tin a hak tir tathawani hemihnu hian Sydney han coffee dor haron thlenga an chenoma cheng Lucasan in turlamin an khuwa Ghostface chanchin chu podcast a ti chua achak thu halo soiluama Sydney thil ton to te zotin Lucasanu Jessica in rehearsala kalingai kha tin Lucas chuan a chuasan teitamin an high school theater apan lai chuan a chen te pahni hana le Chloe tenen anin huwa an khuwa tual thana lo then to dan le teitaminu Sydney larzia han lo soipuinak naka chuti lai chuan ben a motora ron thlengin an chuang ho tani Kofidora Sydney Carla in tur halo pechia Sydney chu haen du hle an chenom nu Jessica nen an ti duna Jessica chuan afapa wang khan ngai dam dilin tun naya ha chanchin afanu le midang laka soi chuak du tolova ha zep tat chana zota Sydney chuan afanu chu ralmuang taka da adu wang le anulat laya hathil ton rap thak tak tak te khan achung te hi ti boi ve lo se adu wang ani thu shil theater teitam te thian hovin rehearsal han lo nei me ka hana khai kangin teitam nen hanin supala an chet sual pha ansar chuan ha control tu Aaron ko chuak vatin an hauliam liam ansarin a hosan nu chuan teitamin ben hnena kan chung ko chanchin i sheveka keila ka thin chia in itan ka tinglo em ti ka shia
enge min du chan ber tina zota ben chuan imizia zong ini na hi kadu zong takani soi chuak ngai lo mai la ikianga ko om chuan ka hlim em thina chu tluka hlu chu kata na om reng hlei nem tina chang heti lai hian Sydney office a lutin a phone na ron in ringa Ghostface owang chia hian aron beveta mase Sydney na lo la thu tak lem lova atlei ro laia Mayboro a thil thleng zong te kha le khabu aziakin mi zong in a chanchin han hriat to wangani min ron prank reng lo teu an ti chuan a khol na chu video in aron thaka kumsang kha zakwa somkwa paruka a tha to Ghostface tual tha mang Stumasar aron in lanta mase Sydney hian a tha chian to ema wangin AI manga an video siam mai maya halangai fana awo zong nen hinang chein stu chuan phubala turin karon kirle tolom tuna chuan ifanu teitam kha ka thap don ani a thian te zong nen an skula ko mek aron tilea chuta zet chuan Sydney amang ang ta hle Mark Collin chanchina shrila school theater lamkha an pandun ngalani theater backstage sa teitam lo min Ben Khan halo ho sam toa stage sa chuan an sarin lo practice ro hati wangin ana Khan stage landing halo zir chia a control tu eronan a khai kan lai chuan a thomare ta mak mai ana in han ko vel ma se hol chu are toka light drum thim vekin spotlight in aronena hol thunun tu chuan ana khai kang thutin a theleng thuaya chuta apia loka chuan Ghostface a chemnen aron chuak ta ana mangang mema boruaka ain then kwal lai chu lo chang khiawin adul azai thler sak duaya aril bo chuakin ana athi chiang le hola Sydney le Mark te an ron thlenga backstage sa phain Aaron kha aruang halo let ngat afanu himdam taka muin alo kwa vong reivak lova teitami thian te kha han ko khom beka amal malin tual thana thlenlaya hanumna anzot vekani Lowin theatera han hak tur bazara leya akal thu soin benan ina ka hodai to hatia Jessica in afapa chu abula om reng thu halo soi ve bok Sydney hun kal to ngai to letin aruang police lamin an lo hlom dai bok nen video mi kha Stumasar hani aring ruma Markan deep face AI manga siamaniang thiamna sang to lom ani theilo alo ti thung teitamte ina police in an hruai ho hala anin chu check masavek hotin Markan anupuile hafanu chu khwa chhuwa san turin hatia a khes khoilai hani to wangin tual that tu an chui chhuwa ma chu atumani anin siam vel lai chuan ceilinga Ghostface alobi rukara pindana Sydney le Mark anin biak mol lain le lam light taron thim thut Markana pistol phorin have phaidan dana teitami shroka chemte atinin Ghostface aloding ran mai Marka silai chu chuata da tir te a chemte Alexon lai chuan teitam kun thutin apan Ghostface alo tlo thuaya anin sual ngal rap Mark chu stepa alum tha ala thi dang zui Sydney chuan afanu safe room alu puiwata Ghostface khan kongka hatiribur bur Sydney chuan Mark kha atha main wachan man ain beiseya bang phena tang chuan teitam chhuwa puiwat tatumani Ghostface in an thom alo shekara bang chu aron vitlang le thut thin himdam takin han chhuwa san thei shama Mark kha alo har chuak to Ghostface chu pona abo chuaka anin sual boilai chuan Sydney Ghostface nunga posin avawo thuai kongpuya alum tha ading chuak le chu motorin aron suhlum tani asutu chu news reporter gel le anaute pani chet le mindi te unau hanlo nia gel hi kumsang khajakwa somkwa paruka Mayboro tual thana thlen hunlai atang dai to khan reporter nin Ghostface chungchang hi chui chua
Sydney interview lo nei pui tum reng thin to tu khani gel chuan kan zong mel sia chu tunge ni reng vainila hatia Ghostface mai kor an han hli chuan Sydney te dora coffee ron lam tu car kha halonia Sydney chuan hepa hi kan dora vai khat ka hmutoa tun main kala hrengai reng lo hatia an chung kwa zui chu maktin a hre thiam lo hle pona Jessica tenu fa han ron chuaka gel ne nin tokin Lucasan reporter lar tak ani ti alo hrekhiau thil thlen dan vel halo zot chiama gel chuan tlema zong hrilin Ghostface chu tu po an ni thei pakhat chia ani ngai lo tin a thil ton to tangin a hrilani gel chu in chunga luta Sydney nen an ti lai chuan stuan haron video call le gel hming po halam tela tuntrum chu ka chhuat to lawang cheu in pahnih khan in thidon chiang khop lo ngai reng ro atia Sydney in imitir kha athito alo ti ve bok anin biak zo chuan gelin misual chu chui chuaka atop thleng bei turin a fui sau sawa du lo viau ma se a fanu nen lam haum zui to wangin Sydney chuan isu thlum ta kha ril rubuai damdo ina thin tual tha mang ani ti police ten an hretwa damdo in chu kanwa to don nia aron ti chuak atu ka kala na thin psychiatric hospital a chuan han vakal duna damlo en kol tu ber marco an lodong songin kala chanchin han zota tual tha thu buai nein courtin haril rubuai wanga helai hmuna hun rei tak an da to chu thathum liamta khan hatlan chuak ni na soya Sydney stu thalak an tir chuan John ani hi kumtam tak liamta khan heta hian thina lom kar ni liamta khan han chuani atile zela gelin karnen hian anin huzing bokang mo anti chuan marco an tereng bai tin in chian thatak an ni thu ha soi bokani ina teitam le mindi te unau han lo in koma anu in phal lo ma se teitam chuan Ghostface kha zuya du thu a hril tlang ro ya mindi te chuan kan ko chua hangai don ani chu i thiam te harukin biala inom ho vek thei chuan aronin lan memang ma se ipan aveng reng bok che sia an lo tia teitamin chuaruk dan ka hrialom kan inani hi tina chang Sydney gel bula kan pan min ron bezo chia police lamin a khol an lo chang meka na an trace theinan stu khan min ron biak le ngai ni atia Sydney chuan thil tam tak ngai toin mana tanga hi thil ti chak ber kati hlotin sakang che TV a live in min interview la stu chuan min ron be me mang hatia gela phur le anina mark atei kwal rukuruka thom shiain an garas chei thatla ya alut pheidan dan chuata man ruwa halo let punga ada fel hu chuan satar kau deu chu hakhar le chuta Ghostface khan aron bo thuta saranga tuam khat vekin avit sia teitam te thian ho kha Chloe te bara an lo in hukoma benan a laptop ron pai chuakin stua video kha anen chiang vela alem nge tak niang AI manga siam ani theyangem an tilai mindin Ghostface alo ton to na tangin arin dan ha soi vela kanjinga mi min hlai tak tu te hi an ni deu zela Lucas nge niang ben zok hi an ti vela arin hel ni ringot po chu an du lo hle heti lai hian studio a gelin Sydney alo ko meka laifa an ti chua chu teitam ten lo hria in an en ngal gel chuan he interview hun hi kumsom thum chuang kalo mak to a stu aronin lan le ta ka chuan enge abula soi dui nei atia Sydney kumtam tak aliam to a min ron zui reng chan hi ka hredu ni tinge kei kher in biaki du chuan tuna min ron bero atia a phone la chu a in ring thei reng lo gelin personal thil deuh azot kwal dua a fanu chanchin han zo chuan Sydney a chang thadu tat lo interview chu anti top zuya Sydney le gel hanin hial na sa hle gel chuan
Ghostface kan ton ni khan tuna ifanurual chia hi ilania tuna ani ron zuin a thian nu ha chan hiala itan fuina hun thatak ka siam sak che ni kha atia gel po halung oi big lo chuti lai chuan Sydney phone aron ria stu nin ka khol hi interest thei chuang lawang ifanuam na ka hriania o arukin ina chuasana shem na chu kalau pedon nia tin phone off zui Sydney new studio chu a chuasan ngala gelin motoralok tat tawangin ke in hatlan ho taringot mai heti lai hian benan teitam tha lo tum me ka motora chuan bena laptopa green screen manga stua mel le mel a edit na kher halo langa nangma hi ni mo tin teitam chuan laptop chuan a vothuaya motor a chuasan ngal Ghostface chuan halo chang rana rang takin teitam hatlan chetani bara mindin tinge bennen berker kan kaltir le khanau kha karing helasin hatia kongka honan tum chuan halloween kal tlat to lowin chauka hanei tur lo siam me ka akal kual vel lai chuan Ghostface awa muve tlat tan chet san atum lain halo chang man zela Chloe chuan halo beilet ve ma se a hne ngang lo chuata atlu noka chemte banin ron khoitu an veilet chuan cheta dara havit sia Ghostface khan chemte lo phoin mindi ron tlan phei chu adula halo zai saka aunau panen han hlom dun top Chloe mangang takin atlan chia Lucas nen khan hanin tok hlol chanchinan hril chuan Lucasan intipa takin heta lo umro kavalu tange ati deu tata reilo te a Chloe ron boin adula tangin khisena bo chuak na sa hle Chloe chu atlan chemhan tolova Ghostface chuan thatin akianga Lucas awa pheitro troka Lucas chu tham kangin beer tapa alu hathil tlang tapok mai eitam kha halo latlan chechar chara holaya ben nen hanin tok lol ben chuan kanilawania tol thattu tin keitamin kashialom aloti zungzunga chuta misual khan benaron vit thut manbetin adula avit zot zota keitamin anbul thomnodor dar thalang ke vek khopin anem luta an kofidora abi rutani Sydney andora security lock system in hongchu a phone apps mangin alo muvata apan ding hal afanu dora omchu security camera tangin amuthaya office a safe a pistola da chu shilin camera a enpa chuan misualom na chu halo soizela aom na zona tak tin tirin teitam chuan Ghostface a kablet ta top mai anu chuan alua ngei ka pangche ati wangin office chu a chuasana ma se alo la thi reng lo asilai chu loman be sakin hanin chuwa teitam chuan cherin havolet top tlan chiat le ngal mai atuma Ghostface dangron langin teitam chu anman tani rewak lova Sydney aron thleng hlola andor chu loruak huain stu khan aron belea an ina om thu aron shel manho takin Sydney chu atlan pheile ngala in chunga valu chuan TV le electronics device zong lo thunun vekin Ghostface chu tunma Sydney thian thita te melangin aronin lana anin tuala an chuanak chuan afanu chemte na lotin ran silaida thaturin natia Ghostface chuan ha mai kor hlipin psychiatric hospital a thok Marco kha halo ni reng mai anpa Mark a thuruk na ta hawa pot chuaka alo ladam trokani Marco chuan stu ron chuak ta che atia Ghostface pakha jok kha ronin lanin a mai koran phel chuan an thenom nu Jessica khanin bulletproof vest alo ha Sydney chuan a hrethiam lo hle Marcoan hunrei tak hacking le AI manga video siam dan azir to thu soya stu dik tak kha thitoin Sydney betu kha asiam chop vekaloni Jessica po hian rilru boy chang lein apasal halo that toa
hunrei tak mental hospital a umin Marco nen hian anin mer hriat ta ni. Jessica chuan Sydney angai san thin zia le tual that tu an ram mi puin an hlau em a bai le dan le ale khabuzia voi tama chiar chhuat to hnuwa a chanchin hriat zui tu rom lova are mak chu a thin rim thu war takin a soya heti lai hian Markan arukin teitami ke phurna alo phel trok Sydney te chung kwa Ghostface tual thap tura phlak tak thon thu top mai tur chu Jessica hian ngai ngam lovin Sydney azon chhuwa hnuwa heta hian an chanchin vonung le turin a thenom hnai te a alo pe mani Jessica chuan minti sheom zia kha HM kangai sang lutuk chesin tuna chuan ifanu thilai hi anen te tin a shok zona chemte aleka chuta teitamin alua lo tau sin Sydney Marco akap hlum ngala Jessica hatlan chehman teitam hena ambulance call turatin Sydney chuan Jessica zuya an garage siam la ya khan lut phein Jessica in alo bei thut atopa teitamin Jessica chu aron kaplet thuaya alua ka tur chelom anuna tilai chuan Jessica alo bibo man annu fa chuan an ve duna Jessica ron tlan chuak chu alua chiang takin han karon chiama an that chiang le hemi hnu hian ambulance ron khenga mindi te unau kha lodam chuakin Mark po ahun taka enkol ngal ania Sydney chuan afanu hena kasul hnu hi ron chui ve che hei hi ipal tlang ka hlawe mem chu ni hi atia teitamin lungai su kathisen abet tlatalom Sydney fanu kani hi ative ngat